Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Islam jama'a kulu mataran wa matga ma arwan nya ko sinare no Omar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi won nya ko sin fo non ni hakane hal matno borte ka TikTok compte ferinda. Ay bani ka o gunde ni gina hala TikTok compte feram ko to kalim bortaba. To fam ko kam bere wa ki kan tin din wana ni bisaga to sokuno borfon ka sokunna ta jiga. Yani ga aran bore kan suwan matkan tinaran te ka TikTok compte ferinda indaran im koy I won bidara. Hal bay filon bidara mo do kum tin won channel ya kan sitre kan se gne Zarma Tech TV ni malla ni se abonné wara ga alfarma mo ni se abonné aran bide partager won nya ko sine senger WhatsApp pour que Facebook e mo dir ko de TikTok ora mo no gan guna num gunne won profile picture ngani di please tire fo gon manan ne gan num ka bor pin de sawol manani se num commentaire antumi se hankan di wol video kan dum ba sawre kan de ngwan se kar te sen mo antum commentaire aran bide partager won nya ko sine se mo kama tile ku kande influara matkan cara ango video sai min sura alam feri okay masha Allah zan to furara kina kan din se ya kina matkan cin go video agin no option agin no fuza ga ya kine fuza ga wone o kan go gidi matkan cin go video sintinare ingene ne o ihin kanta mo ne Facebook ihin zanta Google itachanta Twitter ikul marganta sintinage hana hala no one sele limbrano no ba feda ferin da no TikTok konto walbindi no wana Google konto email ihin kanta mo hal no ba ferin din wana TikTok konto din wana Facebook ono ihin zanta mo continue with Google no wana Google konto kan gon sabon din no ba continue da itachanta mo continue with your Twitter walbindi no Twitter konto no ba continue da. So you want number no you buy in Ferinda. Are you ready to give me the number? Yeah. Okay, matkanchin go kana and say use phone or email. So you can so again ha limoro imu da you want limoro. So the limor bob go say actually so you limoro kulkan go ha. Oh yeah. 090 77 50 50 50 no be 05 okay 50 2244. 2244. Sorry. Okay, mashallah matkancin go din ni wali murada ya cin digin nan kaga dan send code mana ne ya cin din na ne ya cin nim hin suru I code sam se li muradin bon nim code do dan ne o ya cin matkancin aran o check the phone maybe that's send the number to. Okay, mashallah so go ga hangar hal code do muka do code do ka kuli gandan ne ya ga fashe inshallah. Okay, mashallah so li murane ya yi gida ya cin call it 43 43 85 85 52. 52. Okay, zan to kili murada ya cini sa kontina kan din sa ya cini agin hano wana jiro kai ni hai at least nim dan de kan na bisa jiro wacin da hakku mu dan de kan ba da nisba mu dan wana dato normalo no nim dan da jiro waran ka ko bene na jirem to da jiro waran kan ga dan date of birth 1998 which month 10. Okay, mashallah matkanci na ran wagdi ni won doctor dan ne nigdi ne hantum cire gon ka ta musan next nimna na boya cini den nana boya cini nim hin suru kaina akan din sai mo hara ya cini so agane nim soji no one more de pa strong one. No, I'm coming. You need to use the password. So nim hin ka create no one more de pass I hanno so more de passo igan tukdan no wani sai kalam hin suru di ni one more de password dan more de passo mo nigdan letter nigdan lamba nigdan character letter matkanci na ran gogo ne hash question mark ngande dollar alama da wani ho wadi an dumno ni gidan kamala zadin wani mode password ngano mode password gabu gum inshallah so yom ko ki wani mode password dan kaka come on Jimmy. Okay, mashallah matkanci na ran dini wani mode password dan kaban so igan hantum ne next ne hantum cira bo ya cine email sura akandi ne ya cine matkanci na ran gogo dio. So again, hanim dan one of my nickname. What is your name? Haruna. Maji Daddy.
Okay, mashallah matkan tinara ndi hantum yi wani nickname o yacini so matano yita yikane yim confirm hantum ciro di nane yacini matkan tinara ngudi so ini wana konto créer abande na inshallah matkan tinara ngudi so di kane o yacini arangidi iwan nickname o so kunno konto ne bena arangidi iwan mayo haruna maji dadi inshallah mo ne meno yigi da gayi nene yigna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aram bide pata zara woni nyak wasina se inge won whatsapp group na facebook ko mo aram sidinya aram bine nani se aram ma da gonda hayam ma hantumi se commentaire mo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh